Da. Što se tiče istočnog partnerstva, počet ćemo sa možda najlakšim pitanjem. Da. Nema teških pitanja. Vi možete na sve odgovoriti, do sad smo se uvjerili. Izvolite. Da. Istočno partnerstvo gdje su zemlje koje su na istočnoj granici sa susjedima, znači štite istočnu granicu evropskog susjeda, kao što imamo ovu jugoistočnu granicu prema Balkanu, znači su zemlje poput Armenije, Gruzije, Azerbejdžana, sve one zemlje koje Ukrajine, sve one zemlje koje na neki način Evropska unija pomaže i kroz financiranje izgradnje njihovih demokracija i njihovih funkcionalnih institucija. Na neki način omogućava im slobodno kretanje, jedno od osnovnih evropskih sloboda, a to je sloboda kretanja i bezvizni režim i sa njima ostvaruje strateške i trgovinske odnose. Za nas je to ključno. Ja sam izvjestiteljica za Azerbejdžan, sa kojima gradimo partnerske odnose i u pogledu trgovine, investicije i svega onoga što je za Hrvatsku ključno u tim zemljama. Znači moramo znati da su te zemlje koje imaju enormne i resurse, koje imaju i interese isto tako i za izgradnju plinovoda i za izgradnju svih onih energenata da pomažu ovom dijelu Europe kroz jedan uzajamnu suradnju, a koje sa druge strane isto tako žele sa Europom da grade jednu sigurnosnu politiku, jer mi znamo da ugroze dolaze i od strane onih koji žele da te zemlje koriste kao jedan poligon za svoj uticaj i prema Europi. Znači, Europa kroz te zemlje želi da ojača i sigurnost na svojim granicama, da ih ima za partnere i u sigurnosti, u svojoj energetskoj sigurnosti, a i u razmjeni dobara i u trgovinskoj razmjeni. Tako da je istočno partnerstvo za nas preznačajno. Mi ćemo imati i summit za istočno partnerstvo vrlo skoro. Sada smo i na Europskom parlamentu usvojili preporuke za taj summit. I ono što je ključno je gledati Europa da ostvaruje svoj utjecaj sa strane, sa svim svojim susjedima i na svojim granicama kako bi mogla biti sigurna i osigurati svoje građane i ne ovisiti o robama i energentima koji dolaze daleko i gdje vi možete imati prekinut tok. Vi vidite koje su napetosti nastale u ovom trenutku između Kine i Amerike u trenucima artikuliranja sigurnosne situacije vezano za pandemiju, problemi koje vidimo u multilateralnom svijetu, borbu kako ojačati UN gdje Europa najviše daje novca, znači 40% financira Evropska unija u UN sistem i mi želimo da on bude izbalansiran i da nemamo probleme koje se pojavljuju kao što se pojavljuju sada u odnosu prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Znači želimo i taj multilateralizam da jačamo, ali na našu korist, znači da se kroz njega postoji jedan balansiran pristup i da se ne ostvaruju utjecaji koji će biti loši i za Europu. Tako da Europa u ovom čitavom uzburkanom svijetu igra jednu ključnu ulogu i ima najveću onaj moralni svjetionik za sve one zemlje koje prolaze kroz turbulentna vremena i ne želimo da budemo uključeni niti u jednu prepirku. Znači, a to je teško ostvariti ukoliko nemate sigurne granice. Znači, istočno partnerstvo i Balkan su ključni za nas da bi se osigurali da ne bismo imali u budućnosti problema. Kratko za Orbana, da ga ne preskočimo. Pa evo, Orban je imao saslušanje, bilo u parlamentu. Jureva je povjerenica rekla da nisu našli nikakav problem svega onoga. Ono što sam i danas čula je da on završava te svoje ključno to stanje urgentno koje je uvedeno u Mađarskoj. I da ga neće produžavati. Da ga neće produžavati.